Any Insura 104.5 FM. Ye now so and a day vows day no ye de ebra wo den pa. Sa enso ne ka cho say 2025 I fitness work no ye boa pia kumasefo nyina ye fefredom se munyina munyim ho pie ye the positive vibe na ye di wura afi no mu afi nyanya asem bia ni aha ye nyina ye de hoden sonko na ye di wura mu enunti ye to nsafre ye enyumakuo ahodo obi ho a wono ankasa wo bribi a gym center bia wono ane nkrofo ye companies high school senior high school security services just ye fremu nyina se mesremu mo mana na mo register for mo measure fitness work mu na kumase nye krabehwe eda no 8 February anop 6 p.m. sharp na nyina ye share mo kumase city mall wo hwe wo James wo hwe wo Kambu wo ho na meche no aha enko nye wo na wo share slate ka ubaba behwe ase ya hye akofa amane abeto ye so eno ti number obetimi afre wo so na wo register for a fitness work 2025 no 0245 594 425 0245 594 425 wait a fitness walk 2025 yeah Insura FM and the love 99.5 FM ya de brawo and unti mesra babo ho na krado fi se Valentine we mi ankasa pa wuli gh wadi kan ayi maso che se we ode me be kan yere ho enum ye ni obi a ye de ne Kristo ti ode me be kobi na nti ye be hia wo ho na bibia akoso kama ABRABO ye dem live on Facebook me pa cho me say at Insura 104.5 FM ye be din komo yes say better money or ban temun kita die mama ka communication wasem ya keka na ye rev ye fiade bako enti in our last episode ni din komo for sex ai brofo no nkola ne nte papa enti na maka brofo ne sa no sex na che ye bubu afa ho na ene maybe some mama sem hidi enti na side checks no wonum ha ya dwenesa Lady Reverend Okyei Baffour, a great product of Great Fire International Ministries, a counselor, a motivational speaker, I mean all around mama what's na say enti ye krado mama kwaba yeah medofo apom to say adom bebre na cry say adom guso ekraye e de ko and I will blink style be so sad my school girl na me see her so who mama tell yenko na no woni edi nkomo fa berima ne oba ntemo na ye kan upgraded versions I say ye nyina ye kanya ye ho oh my Bible quotations mpo me etia say ni pedua no wonya ware nko ade enya wo de bie mama yento aso e ne ye monkomo na ene no ya betwa fa maya no ho no etete me kakra nti de fa yetu na yenko abakasi ameda wase say yen sex life no okay ye mane koye bibi say ase yenya na ye de ye ho me ka bibi say ti no ba Genesis okay o say ti o no ba be jane na ne na ja ho mama ye honam baako me chere say honam baako na ye when you come into contact with your partner okay moja be ye baako me di aba ho o di aba me ho inso o ma ba me ho de wo so ho aba me ho okay ye no saliva yi edi ensisa o sake me breasta inso eba obi ho wo kwa na de krupa no fo sane mani nyina ye bonding okay honam baako ne ye say ya bond bi okay ya benya apam ya honamfua enu ntina se obi paade ho te secret way mama yima na oka kire ni kunu se oh bema misro ne me ho akire me na wo mama bia 2 cedis 1000 Ghana bi oh ma yenhwe me ma de enche okobusa sumye okay kobusa oba no ya sumye ama mema okay se wo kopabusia wo wadanfo ho no de ma wa koda na yira sekane wo paade wo wase ho na na yire kase famana na kirese wo paade wo ba ho na asew ami ya de ma wa hono se frasew no ho na eba aje se be ma ne ya be ma ne ne yire nya namfo eno ti na du baby a we being compatible ne hia no hwe be me bia dini according to the waist okay oba kosia mama baby a be ma to ne pa no ho na na dwene wo
because adene na madwunim na atena basisie nim nti baabi o yi sanso ni gu ye no adwene na kodi ho wow agese be ma ono naturally oye flat eno sa no kra no one person na okase won na obeda na mum ye sha de we nso me se ena no edini ma bebre ba isida it blesses you or curses you. Wow. Ne be me bia ne ne da. No be bia ne ne di sampa mu agro no. Okay. Aga me wo ye nka ya ware fo dia. Na so na akoba bibi se obi nware ye mpa oye. Enye ye ne be kire ode ye ba bia wati fie du no. You know the best thing for your life. Obi wo anka mu na. Na mum sex we gina ye. Ye kama ware ene. Wow. So when ni pane da who metini mu mede kan oba last week no ye kire mu se sa akoso me na wusia na ye nya sa nkuta hodie no na ye da hu me wo fie nyina eta wa chi nyina aba me ho okay hu me ho nyina aba ho ti se be ma woni ma 3 na ada in a day hu bi e wo ba bi e mu aba ho no so di atu mu no akosa oba no afa wonye nkamfu ano sa hu miensa na wojeje ye no se bia nam number of spirits what they come out with okay esu afa wo expect se be free with mu beba no na ordained esu a any kwan say wo yire eda na dia wo hu bi da no afa no was start complaining na sen wo ti say be me pia sebe o cheat no sebe sika wo mu aya na oba na adwene da wo no wo hwe cheat no hwe sika no okay but so your ba na e badwe ba na adwene wo kwa you no look at money obadwene cheat no mama obadwene cheat no na memisa asem we say na fire wura honom oyoba so ene no pinu ana ma me fa ne phone no na chese woni obaby ene oba no ye nyin komo se wo yoba na woni be mate wo ye de wo pa bia de ma no so be ma betimi agya de wo ye ma ne nyaa ho ena aduane bibia wo still obetimi afa side check ana oba me da se pa uti enya aduane na ma be ma ebetena fie okay enya wo sex na be ma atena fie sa be ma betena obetena wantena be obabi kwade ne ho kamene kun so o se osuro wrade anti onye eyenyamsuro ane ade tena wo enya wo okay same dowa tie bible says all do medimashede so okay sa wo do wo ba na wo do be ma na you comply But wadi bi se betie ho ase a ne ye tena se ate ho ase na so ba ko se ne ye nse ne plane ye plane fa se e ma ne bi ni wo mo honi oba bi ho na honi ni e wo fom me fa nko fie o ye fa nko personal hygiene personal woni padua no the body itself oba bi ho ne ho fu a wonyi nanum ye dawa nanum ye da bia metaka ketire ma we na manipa no mo bododo na age de wo ni tirim okay be ma bi wo ha ho wanya infection ja affecting ni tirim to bia na no kwa na nanum bon wo sa be ma no you need treatment obo kasa ho wontimi kra okay sa de na gu aware e ma be ma kwa abonte be mo ba so akwa abonte e na me ma no mo susu sa no nketu ada wo ho na so bo ho a oje ni hudi he me ma na dodo mo susu sa ne chi ti dodo or try she so be appreciate na okay dem bia dodo na omo pema gidi ya no ma de na ekitu abi ti wo hwe sa fo so petre yo na nam so sa oba be chitia na community okay meyi matena senye se ni su ena enya ansa no ba nchiti no na be ma na ya ma na fono no na ne ho enya na kono biem hwe oba betumi agya 10 years nso no no nete nti ansa na wani mra ho so ma pake ne ma wo ko so oba betita na komode no na wo ho afono no na woni ne na wo satisfy no be ma bi oba no oba gene oba oba prikukukukukuku be ho ana yo. So some men need treatment, but mom ho kwan. Me man na say bo mata no eyen ketinketi ni nyina dodo na cheating because o hwe de betimi appreciate no. Okay. And a man no so mo cheating bebre no, medical ka so bo na community no. Okay. Obo ho a adwaman su akasa tinimu tina me ka say mo adoma su ni bi nyina wo yemu. At the end of the day one mo ani anawa ne wo carry no e ya discipline also discipline no. Okay. So I take someone no
the money bum can say so just and a year when in the winning of a banana to us in a boat. Nanko then marry a few when I was like a 2 be rather not bad as super cha. Just a name of Bassa, Diamond and Cafe. Side second walk one of our mammy. What is one banana? Bakukran or Kaya Tamako down at you. What do you swag my casa, baby? Niniaman or the curtains are cut of force. Obi the curtains are cut in Yamazo. Obi the lace are so fair, or people, yes, a champagne. And 2 be was to alone the bed if it tells, obeyed you didn't win. Stay with her and see. Okay. So one more band tonight and conclude. One a bear man tonight or Bakusia and conclude. Okay. Sex most of the Yama be Brenadeba. Okay. And yes, some who Yama Kono. And you are doing it. Me Kondo one me zeal to do. Okay. Mahoki kaba kosura na fidia wo ba no so wo ye. Na fidia be ma no so wo ye. O ma akoma akoma me a enu etiaka. There be entiaka mani nyina age so said there be meboa entiaka kra mama o ka bibi na me pesa no ne edi wie o kan se be ma wo betena no na obetena ameka ne say na me mo Mr Daniel na baso pa me bisa ne say papa what for you chi do se mama me fa no a me breaking the virgin no enti papa na ma me yada ne sa me hu ne Ofa na breaking and one on the entira oba sebe manya ebida no what the worry na so ni dem a when to see other side into wo de no kwa na be 3 nanum but what you say na omo so ye ansa no mo be worry no when him other side of the coin and on tia ntimi anka mo na but the only ebida no so nya kwanya bi na wo hono na tinkaba wo release em say wa na da bia be masa de na koso eni ti ya na no no e den so mo be chichi obi betimi alio na ye ne den yem timi hye no anu ne nyina no e ya na nyamsuro ene hia mama your last one me bisa ne say oba ware for when say ukunu was side check but your ehu hia say wo hand dropping fadom kan ho quality warning and I say ebia obeba collab na what share latest version of yourself na abo ama wade na gina to yefo ho ne mpom ya na edi so be hu se wukunu sabe ono oba fofo twempna ma o security sem kofom ma o dimi na nyina yira you see yourself as an inferior being but come to think of it say o fa dropping call ya no wa mebie mu abede enko ede so so kunu twempna jana no twempna so wo obi ne no problem is that your husband, is that your wife oba kono ne na twempna no be man anse ne pa anko wampene obi great because na yirawu ti wa okoni enu say wawu so what are you going to do obi timi ka say o meyere oni ni huni ompabre onya boafo wonti say won okone ma no dada sister enem wasem no anajo eye different wo hunim wani ase wo anum ne wasom tokuro no eye bambo bi odum bi na niam esi anajo no sa wo se wonna e na wo hwe omo adade ekoso awu obetimi sori anu opesa ne huna anu de se won wo lady na ho fefe wo abete ya very gentle kohwe na najo ti se edu ne ka asem de ne nka najo bia ware agu na society kesem no yanko ntokwa tu kunufo tu yirefo so obeti wa me say de opese wo no wo teme ne ho no enya ne woka e ka didie nko aka cho baabu o e ka sex nko a kebe ne nam baabi bebre obenya bi na